Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin papagayam. Kumusta kayon? Kumusta ti panang selebraryo iti naglabas a Christmas ken baro atawan? Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan ti ingkay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan labas na. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinga di tinagan nga Irene. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin kayat kumanpay nga idanon tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo iti naragsak kanarang ay abaro atawan. Naawisak mat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko amadama apagdaldalanak ita. Kat kayat kumatlaangan adawatan ti kapanunutam may papan iti daytoy abanag. Kat tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti ag salaysay. Talaga kani at desidido ka na makikalay sa itinadya Felix, anak ko. Wen tatang, amo yung nabayagan na plano miti agkalaysa, san ka di? Wan matkat di Oo, apay nga ro da kasta ti reaksyon nyo ngay. Kaslasan kayo mo ta naragsak. Kan, apay akas lagdwa-dwa kayo kan ni Felix. Saan mat nga iti kasta, anak ko? Pampanunutak lang amin ti anak mo. Amagan no... Noan niya, tatang. Tang, napagsaritaan min ka ni Felix ti maipapan iti dayta abanag. Kunanamot nga ibilang na, kaspudpud no nga anak na ti anak ko. Wan ang mandalat tamot na anak ko. Panagriknak ngamin kat kasla mapilpilitan lang ni Felix. No may papanan iti anak mo ti saritaan. Tatang. Apay di mo ayamadlaw. Di nanto pa'y unay kasarsarita ni Roxanne no adda dito'y balay. Kasla likliklikan na ti anak mo. Ay na, suspesyal lang mat dayta, tatang. Ngala, lipatan mo tinaybagak anak ko. Ang panagkunak at nasaysaya at sano agyan pa ilang ka na kami ni Roxanne. Total, sigun matan nga day ti poderme ti apo ko may. Kuha. Di ka kumanagkad-kad anak ko. Sigurado, asaan mo't lang nga umanugot ni nanang mo. No iawid mo ni Roxanne di balay na Phoenix. So bayam kumalatan nga agtalinaad di ti balay ti anak mo. Ay na, congrats insan. Talagang awanan makalapad iti panagmaymay sayo ka ni Felix. Wen insan, katagyaman na ka. Ngamin, may sakamot ka dagiti timultulong anangas asikaso para iti pan nakaisagana ti amin. Awan anyaman na insan. Tinapatag ita, kat natungpalan tinabayag nga inararapaap mo iti biyag. Dayta kat ti maidatag iti altar. Launay insan, ti amok nga rod idikat, awanan ti mangayat kanya. Gaputan na ganak kat nga rod abalasang. Ti amok idi, kat awanan ti mangkalay sa kanya. Gapu iti napalabas ko. Angam, nagbidutak. Gaputa dimteng mo't ni Felix. Kat iso ti lalaki amang tungpal kadagiti arapaap ko. Iso na itati kunada a destiny insan. Wala, insan. Iso sika Biro kamutan ti destiny. Iti kasta, sika mutan ti sumaruno a maikasar. Ay, uwan to insan. Dumtag tulat ta dayta. Ay, gayam insan. Kasano ngay ni Roxanne inton agdan na kayon ka ni Felix? Kaya't ko asawan, itugot mo ka dimat, balay da Felix ti anak mo? Ay,
Ay, kaya't ko unay nga itugot insan ng sanmot akayat datatang kananang. Agbati mo't kanu iti pudir dati anak ko. Sa bagay, nairuam damat nga minan nga adda kadakwada ti anak mo. Husto mo't kit di iti kasta, makabukal kayo adagos iti adi na. Anya? Sika talaga insan, Carmela. Kamodyanan na. Nalpas matlangan tinabayagan na plano ta pa nagkalay sa iti simbahan. Wen nga rod lakay. Ketyak tumauma nga agyaman ken ka. Ngamin, sikatin ang tungpal iti daytang harapaap ko. Urasak mo't bakit? Sikat ti makagapuno apay anatong palti inararapaap ko akalay sa. Saan man nga iso ti ang grande, ngam at least nabindisyonan ti panagdanata kas agasawa. Banag apakaragsakak unay, Felix. Urasak mo ta. Isang umay ka man kit dito. Mga ramin taman iti baby. Hindi ka di. Ay na, saan adita, Felix? Saan adita kunak? Magkikiap. Nay, kunaklakit din no asino ti nga ilig nga ibagbaga ni Felix. Dakay mo't gayam nanang. Ay, huwan anak ko. Imayak ta umayak ko mamangibaga iti kwartam. Ha? Adda ka nung amin babayadan ni Roxanne iti pagadalan. Kat nairanamat nga awan kwartami ka ni tatang mau. Sa nabalay, taitad kung tumatlang adagaw sa apaman amaalak ti pensyon ko. Ay, kasta aya. Sapay, awan mo nga kwartak ita nanang. Apay, di nakaik-ikkan ayan ni Felix anak ko. Kano nagdakkel matiswildo na. Ay, nang. Saan nakangayik-ikkan ti asawa, Myren? Mabit lang. Mangibaga iti kwarta ni Felix nanang. Bareng adapay laeng anabati iti sweldo na idi na panabulan. Sige. Ibagam kun kwa na, tay sublik mo't lang adagaw sa apaman na maalak ti pensyon ko. O sino ti dangdanggak akasarsaritam ita iti cellphone bakit? Lakay. Ni ka di man ang nanang mo? Saan lakay? Ni Roxanne ti imawag. Apay, anya ka ro ti masapol na. Kwarta ka di manan? Ay, awin ka nung arod lakay. Pagbayad na ka nung iji pagkadalan. Manan? Kat no kaano lang hindi may ninanang mo adi mawat iti kwarta. Ita, dumaw dawat damanan. Ha? Apay nga, asikat yung umay da daw dawatan. Kat amudamat nga awan trabaho. Jay amana ati apan da pagdawatan, saan kat asika? Apay nga kastamot ti ibagbagam. Sakit ka di, ti panangtid ko iti kwarta, iti anak ko. Wala, takwartak mo tititid mo. Saan mo mo't akwarta? Felix! Siyak mo't tagtab trabaho. Siyak ta kinsweldo ititid mo, sana sika. Saan mo mo't nagbandugan da ita akwarta? Kunak man nun, nalpasta na nagsaritaan, ti maipapan iti da ito yabanag. Ha, Felix? Ay basta, awanan ti adupay asao ay rin. Basta kwartak itid mo iti anak mo, saan mo akwarta? Nagbandugak da ita, saan mo nagbandugan? No kaya't mo ngay kaniti kwarta ti anak mo, agtrabaho ka mat, naawata. No kasta, lalaki tin inawang bakit? Uwen lakay. Ino, nagsayatan no kasta. Kamaudyanan na, madaan tamutlagan iti anak. Kat lalaki pa iti inaunang anak ta. May kadwa ko nam alakay.
Ay, kwa. No si ka, kat may kadwa. Ang no siya, inauna. Felix, Oh, ay wala man na yung bagti-bagin ha. Di ka unay bambanog, mangan kay kinasusustansya amakmakan. Iti kasta, nasalun at to ti ipas ngay mo. wen lakay. Bayam, nagiti matrabaho dito nagtibala, taayabak ni Auntie Betty. Iso pa lang ti makaam mo nga aglinis, aglaba, ka nagluto. Kabailak pay mo't lakay. Bayam ka di, asyak pay lang ti mga ramid kadagita. Ayabam tulaangan ni Auntie Betty, intundanda ni ako nagpasngay. Ay saan? Basta aywanam ti baging bakag. Diyak kaya't nga dadaga sa mapasamak iti anak ta. Masapol nga aywanam ti sikog mo. Kakaiso na alalaki ti ininawam. Saan kumanatangkan ti ulom, Irene? Ni Uncle Felix ti adda iti balkon. Ay, asikak man. Hello, Uncle. Naimbag nga orasyo. Kaslawan ng gugna. Ah, tinasayaan. Umunagaklatan. Mami! Yahoo! Adda akon, Mami! Umay ka dito'y kusina, anak ko. Adda kami dito'y kan ni ading mo. Hello, baby! Achichichi! Achichi! Ala. Aw-awirin pa iman nga rudbi ito'y adim. Tayo lutok man to'y turon, ameriendaan tayo. Sige, Mami. Umay ka na di nga. Oops. Agay-ayam kayo pa'y kanimanang murok sana, balongwan. Ay, kita ba? Ano may patam ni Brent, Roxanne? Ay, saan, Uncle? Irene, yag bulangan dito, nataramidan. Saanon lakay? Sana bale? Adadalaan mo't dito'y abay ko. Saan damot nga umadayo? Lutut laang bi ito'y turon na meriendaan tayo. Bilibak mo't iti kinagagat ni Felix ang mga awer iti anak yo Ay, nanako nayo pa'y nanang. Kat no dandan ni dinan ibatan, no kasta sumangpot manipod iti trabaho na. Nairwaman, ang maisalsala, iso nga agsangit ano kas di ang maidiso. Malagip ko lakat nga rodya, ma'am. Kastabat lang ti pamayan na ang mga awer idi ka ni Roxanne. Wen nga rod nanang, kasla kaano laang daydi, ita balasangan. Adda pa yan adin na. Huwan nga rod Kat ti paglidayak, kaslasan matpiman apagan ano ti asawam ti inauna nga anak mo. Ha? Iso nga oray ibabaon mi kang itatang mo nga umay dito'y balayaw. Di na kayat. Ngamen, saan ka numot apan pansinan ni Uncle na Felix? Kasta ti ko na ni Roxanne nanang. Wen, Saan mo't nga di kastaan nanang? Ang mga no adala ang mo't ar-aramidin ni Felix, no maira na nga dadtoy. Iso kunayo adi na pampansinan. anak ko, di mon ikalintagan ti asawam. Imposible mo't adi mo madlaw ti kasta atrato na iti mismo nga anak mo. Nanang, Agam sana bale, takanayon mimot apalagi pan ni Roxanne. Iso nga awan nga rod ti rumbang apagdanaga, medya anak mo. lakay, anya nga tano, padasat mo ti agabron. Apay, kurangam aya, tiyaw awat ko ken kaakwarta. Saan mo't nga ti kasta lakay? Siyempre, sa bali latamot ano at dabukod ko akwarta. Tapno at damaytid mo iti anak mo, kasta ka ni? Ay, wala. Nani, kababain mo't nga minin ken ka. Si kaamin ng tiaggas-gastos dito'y balay. Tapos, mainainayon pa iti allowance ni Roxanne. Ay, katadagan ka, ano iso ti kayat mo? Ngam di mo namnamain na tulungan ka iti gastusam nga gabron. Makamu ka nga diskitar ito saram. Wen, di ka madanakan.
Talaga akas ta ti aramide. Una, kita man no kabaala magastusan ti panagabrod mo. Kita man, Irene. Insan Carmela, amangan no mabalinak man na dumawat iti tulong, manipod ken ka. Anya a klase ti tulong dayta insan. Ibagam ata mga numatulungan ka. Ay, kaya't ko kumangot ti agabrod insan. Pangaasim mo't ata tulungan na kuma. Agabrod ka mat kunam insan Irene. Wen insan, Sigurado ka? wen insan, sigurado ak, 100%. Ang insan, narigat ti trabaho dito'y abroad. Kang runaan ti amin, narigat ti mayadayo iti pamilya na. Makaammo ditan insan. Basta kayat ko ti agabrod. Iso pang asim ka di tulungan na. Kayat ko ti agabrod. Iti kasta adamot abukod ko ang kwarta insan. Sigurado ka kadia talaga, insan Irene? Uwan ko naklangarudan insan. Sigurado ak. Iso tulungan nakman mo. Iti kasta makaabroad ak mutan. Agabrod ka kunam anak ko. Wen nanang. Ne, kalaat sa dayta desisyon mo Saan nanang? Kinapudno na, nabayagan na planok ti agabrod. Inuray ko laang nga agtawon iti 5 ti anak mi ken ni Felix. Iti kasta mabalin ko nga ibati. Ang apay amasapol nga agabrod ka payla ang anak ko. Kadno dakkel mat ti sweldo ti asawam saan ka de. Mabiyag kayo mat nga uray saan ka nga umadayo. Nang, kaya't ko ti maadan iti bukod a kwarta. Ken maysa, masapol nga agtrabaho ak. Iti kasta, mapaadal ko iti kuleyo ni Roxanne. Masapol nga agsalukag ak. Tapno adda maitid ko nga allowance na nanang. Kat, kasanaw ni Brent, asino nga iti mga iwan ken kuana? Ni Felix to kanon ti makaammo nga agbirok iti mga awir ken kuana nanang. Ay kat si ka ang arod. Doan niya ti ammom apagsayaatan niyo. Iso ti aramidan niyo, anak ko. Anya? Sa dino nga ikano tinapnapanan ni Felix nanang? Ay, jak ammo anak ko. Basta ti kuna ni abalayan, saan ka no anagaw-awit ti asawa mi ti Manu Arabi Adda ka no ti ubraan na, iso nga intulod na pailaang dito'y balay mi ni Brent. Ay unay mo ti asawak. Napnapanan na nga ingatan. Awagan ka no mat da abalayan, gamsaan asubungsong bat. Agri-ring laang ka no ti cellphone na. Ala. Anusan nyo pa ilaang nga rod ang awiran ni Brent nanang. Awagan kayo adagos. Apama na makontak ko ni Felix. Awan rumba nga pagdanaga am anak ko. Okay laang, nga oray dito'y pailaang ni Brent. Agyaman ak nanang. Awan anyaman na anak ko. Ala. Sige nga rod nanang Baliwak tumanan ti umawag intong madamdama. Ay apo, si mangput nga minon ti boss ko. Asikaswak pa ida nanang. Sige anak ko. Bye. Bye nanang. Ay na, ipagami siya anak tata di na namnamaan na makuntak na pa ni Felix. Kang runaan ti amin. Di na namnamaan ng agsindublyan da. Day, adya ti kayat mo asawan lakay. Saan siguro nga imbaga ni abalayan ti rason no apay asaanen ang nagawawin ni Felix. Gapo tamabain. Ngam ammo kon ti makagapo no apay ang nagpukaw ti manugang ta. Ay aguray ka man lakay. Lawlawagan man ati agsarita. Ibagam no anya tinaamuam tapno amok matibagbagak. Ay unay ka na niya bakit. Apay di mo pa lang masirok ti kayat ko asawan. Ibagam nga menan apunsaw.
Ibagam ta sa anak mo't amamad daw. Nagtarayan ti manugang ta ken ti kampay ide ket iyaya ni Brent. Nagawid na ni di probinsyada. Anya? Nagtaray da Norma ken Felix kunam lakay? Kenwain, nabayagan nga da relasyon da. Nay, asino ngay mo't tinakaamuam iti day talakay? Ti ama ni Norma, Anya? anak ni Parilare ti kerida ti manugang ta. Adda kanudwa nga anak na. Ngem nagsina da iti asawa na gaputa arteg ken sugador. Unay kamutan, Felix. Laklakayan kang, ngam di ka man laang nagpampanunot. Nimawag ka tapno sermonan naklaeng. Nasaysaya tapot din talangan ti saritaan ta Irene. Ayok ka! Awanan ka itibain! Ibagam iti ina, tay sudan ti makamu abangaw awir ka ni Brent. Sana bale, tamang tidak iti sustento iti anak ta. Nga, sigurado am laeng. At ti anak ko laeng ti maeranon, saan kat apatit ti anak mo. Felix! Nalawag man siguro tinanghag mo. Among ka di nga agbababawi at anak ikalay sa ka! No kasanod ti panagbabawim, nakarkaro pa'y kanyak. Anya? Sayang lang, nagiti ginasgastos ko kada kayo nga agina. Sayang lang. No amok lang, kumakastimot lang ti pagtungpalan ta. Saan ta kuman na nagkalkalay sa, tani normalangan tin kalay sa. Jaklim pagarup ama aramid mo ti mangisukat kanyak, Felix. Kat tinasakit. Adamat laang anak na. Dua pa'y matngarod. Uray dua ti anak ni Norma. Adayo analala ilong ang sika. Adayo analala ingam sika. So di ka nagreklamo, tabasol mo matlaang ti amin. No apay kasto tinagtungpalan ta. Basol mo, nawadam. Di mo ipulagit ti aramid mo kanyak, Felix. Agdadata lang nga rodon asika tinakabasol. Ngam ibagam pailaang asya. Awanan ka kiti itibain. Agsinatan! O di agsina. Nagado dita. Apay si kalaang ti babae aya. Agsinatan ano isot ko nam. Wen! Agsinatan na talaga! Ngamin, iti kaano man, jak pulos na rik na ti pudpud no apam matag manipud ken ka. Nawaya akon, kat nawaya ka matan, Felix! Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan, kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Harold. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, 7 atawan matan tinapalabas manipod nagkalaysa kami iti asawak. Makunak anaragsak kami, gaputa na sayaat wano naannayas met ti panagdan nami kas agasawa. Manmano kami nga agapa, kat mamatiak nga ay ayatan mi ti tunggal maysa. Iso na lang tauray kasanugayam ti kinapintas wano kinaannayas ti relasyon arinugyan nyo at dalat tamot pagpatinggaan na. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. Nasayat mo, tasimbang putkan bakit? Ay, uwan nga ron, narabyanak mo tan. Grabe mat ngamin ti traffic. Intex na kumangamin, hindi na-dismiss ka tas sinukon ka. Wen ko ngam nalobat mat nga ron ti cellphone ko. Iso nga inan-ano sa kun at tinakipila ijay paradaan. Pati mo intugot ti power bank mo ay. Nalipatak nga ron idi agsapa. Ti amukit na ikargak iti bag ko. Ngam idi usarag ko awan mat. Ay, sos. Simroman nga rodan at ikabaw mo bakit? Wen nga ron talaga abumakutan da tao. Nala, agi na nakapay lain. Tahos tuntuin tun maluto ti pangrabyan ta.
Awan arumwal na kay. Di na ko nurayan. Saanan? Maladawak ngaminan no orayan ka pailaang, Harold. Sa bagay, agalas 7 ngagpeso. Kani, jak pala ang nakadigos. Mas daawak man kan ka. Kat no nagsapa ka mat anagriing, ngam no aping nga aging gaita, kat saan ka pailaang anakadigos. Nagbit man nga ron ti oras. Winasingak labit ti motor ko. Gamnay, alas 7 magtan. Ay sus, ti ko namkit di, impakat mo man ang ti kinabuntog mo nga aggunay. No pinartakam ko ma, dinalpas mo adagos. Ha? Sige tama panahon, jak kaya ti maladaw iti trabaho. Sige, bakit? Agan-anad kay ti dalan mo. Day off ko inton bigat, Harold. Awan trabaho. Kaya't ko ta ginana. Iso adi nakririingan inton agsapawan. Wen, boss. Matungpal ti pagayatam, commander. Ado mat tinabati nga inapoy kan masida itay. Ipapudot mo nton ta iso ti pagar mo salam. Wen, bakit? Naisaganak matan ti tuwalya kan pagsukatam amapan agtrabaho. Makaamukan tumatan nga agpapudot iti pagdigos mo. Wen, katagyaman ak manan, bagay. Awan anyaman na. Ala maturok tantan ni Rabin. Kaya't kuntagin na. Bakit? Adakon! Bakit? Sa dinutain mo? Umay ka, tagtaginatang ko aka sa bakik. Amok a paboritom da ito'y. Iso aging matangak. Trixie, bakit? Trixie! Lay, naguli magmat dito'y balay. Rimura nga ta kaya ta asawak. Kita agman iti silid mi. Awan mo dito ni Trixie. Naurmos mo ti pagidaan mi. Rimura nga tayo. Dinasayaan. Awagak lang ang tasawak. Wen, kasta teramidag. Iti kasta, maamuak no sa dino tayo na. Apay, nagapa kayo ka di iti asawam, Harold anak ko. Saan mo na lang? Awan mo't malagip ko ang agapaan mi. Kahit, apay ngay nga raw, ako namasaan asimang pait idirabi ay. Day tamot nga ron ti pagsidsid daw, nana. Day off na kami ni Di Kalman. Kunana akayat na tagina na. Iso adya akong riniing. Kinasarita. Tadi na nga ron kayat ti masinga. Ngam iti sumangpetak. Awan mo't ijay balay. Inawagam kumaa. Unattended mo't nga ron ti cellphone number na nanang. Kanayon kaday nga agpukaw ti asawam, winno italaag. Ha? Kanayon kaday nga aramiden ti asawam ti kasta kunak. Ay, kwa. Saan mo't kiti nanang? Itala ang aramidan ng tikas jay. Nay, apay ngay nga ta. Awan na dakdakamat na apapanan na. Awan mo't nga ron nanang. Ginapod mo na. Madanagan ako. Ala, di ka agdanag anak ko. Patsik nga agawid tumulaang ni Trixie. Ngam no bilang ta saan nga agawid itilas o tiba 24 oras. Nasaysaya at siguro no i-report tayon kadagiti pan nakabagi ti lintag. Uwan nanang. Talaga akas ta ti plano. Bakit? Ay, itay pa'y adi ka makaid na dito, Harold. Ay, kuha bakit? Amo matan ay. Nabanugang. Alamat na bakit? Itahak lang man ang agkidawin ka. Pangaasim ka di at apapuston na. Tani, nagbayag mo din dyan ang uli. Di ka ka di makauawat, Harold. Ni, ketika nga agbog kawakas na. Nakabakoy nga dagiti karuba. Ang mga lumangagdagan. Kasanukat dagulit ka mat. Imbagak lang rudin anabanugak. Apay, narigat ka di nga awatin data, ha? Pasensya kan bakit? Sorry. Sige, maturog na nga rin. Good night, bakit? I love you. Agtaya ka, Harold. Ha?
Siga talaga manang Marimar. Amo matadyak agtay-taya. Damagong pailaan. Ah, di na magkulaang bata. Anya kay tamaw, ka mga numaawis ka itan nga agtaya kanya. Pasensya ka manang. Ngam talagang awan isem ko iti huweteng. Sana bali. Tadumot ti kalugaran tayo magtay-taya ka. Ayun magkit di ah. Sige. Panawan ka pwede to'y manang. Sa dinungay ti papanam, Harold. Siya. At kami nagururay nga agparipiri ti lugan na. Ay, mabitlaan. Oh, apa? At ka di pa ka manang. Ay, kwa, di ka unay agbalin abisi iti trabaho. Tamangan nuga po iti kinabisay, kat agbirok iti sabali ti asawam. Anya? Anya ti kayat mo asawan manang. Ay, kat agdakan kan ang mga miris iti imbaga, Harold. Sige. Manang! Manang! Mabitaan! Ay, aging gaita. Diyak pa'y lang malipatan timbaga ni Manang Marimar kanyak. Panyamot ng tikastoy. No panunutak ana imbag. Talaga takkalan tinagpaliwan ti amin. No idik nakaragragsak kami ka ni Trixie. Ita, saan una yan? Masansan pa ikit din di panagapami. Ura dagiti awan kaskas kan na banag. O manaylata na pag-apaan mi. No idikat nagagat nga agtagibalay. Ita, saanan? Siya kami ng dagluto, aglaba, ka naglinis dito'y balay. Trabaho mataminan. No idikat isagsagana na ti pagsukatan, agraman pagdigos ko. Ita, saanan? Saan lang nga ita? Kanayunan na magtantirumwar. Kanayon amarabyan. Kas ito, ang alas 9 ni Terabi, ngamawan ba'y lahat? Sa bali na ito yun ha. Mati, tagparparik na kanya. Nas ka na paliiwag na asawa. Saanan anasaya at tikastoy ang mapaspasamak. Trixie, mabalinta ka titag sarita. May papanigan niya, Harold. Ammo kong ti amin. Ammo kong ti may papan kada kayo kini Ryan. Harold. Kahit ko pang kanti amin. Kahit ko si kamis mo ti mangibaga, nupudno ti na idanom kanya. Isungay bagang kanyak ti pudno. Ko, Pudno ka ti aluklok ko na, ha, Trixie? sorry, Harold. Aklunak ang nagbidutang. Pasensya ka. Ngam ay ayatak ni Ryan. Anya, ang apay. Apay ang aramid mo ti kastoy kanyak. Abda ka di nagkurangak. Abda ka di, ha? Awan, Harold. Awan tinagkurangan. Iso na lang ang tanirayan tinakarik na ak iti pamatag anabayag asap sa pulang. Kat kasano akmatan? Kasanutan, Trixie? Kasanon ti pamilya nga nararpaat na? Talaga ka din awanan patagkugan ka, ha? Napatag ka kanya, Harold. Iso na lang ang tatalaga adjakon kabailan nga ilimod pa iti amin. Nadaman nagkurangak ka. Ibagam. Pag-aasim. Taurnusan ta daytoy. Panunutong kumaapara iti pamilya ta daytoy, Trixie. Diya ka mo, Harold. Talaga adyak ang munoan niya ti aramidag. Panagkunak kat masapul ko tinaan-anay nga oras. Tapno makapagpanunot iti husto. Anya ti kaya sa wanda ito'y Trixie. Apa nga daawit mo abag? Sa dino ti papanam. Umadayo akpay lang. Kaya't ko tiyag may maysa. Pangasim, di na kumamot basta ipahatilatan. Sorry, Harold. Ha? Trixie! Trixie!
Diyos ko. Talaga ka tinaging galangin dito'y. Tiyayan makayat mo, kini Trixie. Nagsakit. Nagsakit. Okay ka laang ka di, sir? Ha? Kasla nakaununag ti pampanunutam Nakaad-adayo ti nakaiturungan ti imatang mo. Ang mga nulumami isan ti kapem no saan mo payla nga inuman, sir. Pasensyakan. Ato lang amin ti pampanunutak. No kasapulam ti ekstra nga asukar, ay kasarsarita ko na kuma, libre akmat, sir. Agyaman na. Iso na lang ta. Ang mga lumakadisturbuhak. Okay laan, sir. No maminsan ngamin, kasapulan tayo latamot ti kasarsarita. Aywan gayam, siyak ni Sandra. Isyak ni Harold. Nice meeting you, Sandra. Nice meeting you too, Sir Harold. Kasla na bayag matan asaan anagaw-awid ni Trixie lakay. Unngag paiso. Di ba't ko na ni Harold ang madamati training na iya Manila? Wan, nga nagbayag matan ngay day training. Kan apay ngay asaan man laang apulos ang nagpakada kadata. Unan niya. Uray kasano ti kinabisi di madugang ta, umay mulat ta sumarungkar dito'y balay nukwa. Un nga raw na. Dan sa mailimlimod di anak talakay. Nadlaw ko nga menti kinaulimag na kay. Saan laang aday ta? Kanayon anak adayo ti nakaiturungan ti imatang na. Kasla kanayon nga agpampanunot. Ay na, amumatan dyan akta bakit? Di na kaya't ang makadisturbaw. Di ka kadyag pampanunot iti negatibo. Aumat siguro makagapo, tapno ilibak dati amin. Punumat siguro anapan nakitraining ti manugang tayo di Manila. Ay basta, marik-riknak nga ada parikot di anak ta Arturo. Ikat kasaritam to bakit? Itigas ta, maamuam no pudno ti atap mo. Word lakay, talaga kasaritak to ni Harold, apaman asumangpay. Kasla da nadagsan aparikot mo, ibagam ang mga numakatulong Ha? Ay, kwa. Kastoy ngamin, Sandra. Sige, ibagam laang, nakasagana ak adumngag, Harold. Ibati nak ngamin ta sawak. Si Murot iti sa bali a lalaki. Kastagayam. Sorry Jack amo akas sa tinapasamak kada kayo iti asawam. Kinapuno na. Awan pulos nang ibagak. Si Kalaang. Ha? Jack kabaglan nga ibagay ti pamilyak. Kastamod din iti pamilya na. Iso binukbukudak lat na ito aparikot. Dahil lang. Taging gayta. Kat nagsakit pa lang. Nagdagsin pa lang iti parukong ko. Ti panang lipot. Kan panang panaw ta sawak kanyak. Banagajak maibagay ti pamilyak. Amom, Harold, saan mat nga iti amin agundaway kat bukudam dagita parikot. Nasaysaya at matlaang no ibagam. Iti kasta, mairwar mo ti dagansan ti tabarukong mo. Kas iti nakunak idikan ka. Adda aklaang ditoy. Nakasagana adumngagkan ka. Ba nagapagyamyamanak unay? Among, manmano ti tawa kaskan ka. Wen iso anagasat ka. Ngamin, nakabirok ka iti maysa. Katsyak day ta. Harold! Naskan nga agsarita ta! Harold! Trixie? Wan, siyak nga rod. Nagangwid gaputa adda na amuak. Namungan niya, Trixie. Harold, nabatim ti jacket mo iti kotse. Ha? Sika siguro ni Sandra niya. Wen, siyak nga rod. Apay ngam amunak.
Umay ka, Trixie. Mapantay ti Selecta. Saan? Ipatanak Harold! Pangasim, Trixie. Agpardong ka ko amat. Ha? Nagbakasyon naklaan iti sumagmamano abulan? Ngam adamit gaya man nang isukatang kanya? Trixie, saan... Saan asikat ikasarsaritak? Ha? Tumanda ka, Trixie. Di mo amuti bagbagam. Daggan na kumamat. Saanan? Nalawagan kanyak ti amin Harold. Aramidak mat amin akabaalak. Tapno maurnos ti pamilyak na. Ngamsik, saan? Tagdamit gaya man sa balim. Pagbabawyam da ito yung inaramid mo kanyak, Harold. Tandaan ang dayta. Tulungan da ko matatang. Nanang, diya ko na mo daramid. Ha? Nay, aguray ka. Apay nga minaya. Anya tinapasamak, balasang ko. Wan mat ngagpaisaw, Trixie balasang ko. Kasanuda ka nga'y matulungan. No di mi mat amaw no anya tinabasama. Anda babae ni Harold. Ha? Anya? Nagsakit, nanang. Tatang. Nagsakit. Kabayatan ti kaadak ijay Manila nga agtrain-training. Agragragsak mat gayam ni Harold iti sidong ti sabali a babae. Nay, kasano na pasamak day ka? Tsaka mo, tatang. Basta da babae ni Harold. At da babae ti anak yu, tatang. Ay. Saan nababalin day ito? Ha? Nay, anya ti kayat mo asawan lakay. Masapo lang makasaritak ti anak tabakat. Saan nga kamkamali na ija aharaw? Tatalaga ang makabil ka. Harold, anak. Pudno ka day ti imbaga ni Trixie kada kami kinitatang baw. Pudno ka day nga ada sa bali a babaem. Pudno ka day, Harold, anak. Pangaasem ta ibagam kumati pudno. Amom ka day ang madandanagan kami kang ka. Sumumbat ka, Harold! Ibagam ka na kami tipod no. Sana mabaling nga uli magkalatan. Agsaw ka ba na? Pudno timbangan ni Trixie, tatang, nana. Nga masapul ama amuan nyo man, no anya tipod no. Anya day ta, Harold, anak. Ibagam no anya ti pudno ana pasamak. Iti kasta, amumi mat ti ibagbagamay. Ni Trixie ti mo na anak ilalaki. Ha? Anya, day tatipod no tatang. Nana, nagululi makaklaan. Gaputadyak kayat amadadail ti pamilya mi. Ngam awanan na aramidak, tamas pinili na ti matayo. Pasensya kayo. Ngudyak imbagbaga kada kayo. Ti amok namin iti, kat maurnos mi pa iti amin. Ngam sanot gaya man, iso ti imo na anang loko kanya, tatang, nanang. Ita, binaliktad na ti amin. Imbes nga iso ti dumawat iti pamakawan, saan tasyak pa iti inaramid na agakas? Harold, anak, amok anasaya at kaatao. Masapul asangwam ni Trixie. Nasken apagsaritaan nyo daytoy abanag. Nulakit di takabaalan nyo pa nga urnusen ti amin, arabidin niyo. Nanang, husto ni nanang mo anak ko. At least ita, amumen, doon niya ti husto na pasamak. Awan ti sabali adawat may, no saan ati panagragsak mo. Ada amin kin ka pangedang, Harold, anak ko. Kalpasan ti panagpulong ni Trixie kadag iti dadakkal ko, pimanaw mutlaang daytoy. Katagingga ita, saan kami pa'y nakapagsarita iti nasayaat. Awan matandamag ko no sa dino ti ayan na. Naidistino met iti sabali a lugar ni Sandra. Ngamkit di adalat tamat komunikasyon mi. Pudno nagbalin kami met anasingad, ngam saan pa'y aklaro no anya talaga ti relasyon mi. Intalag ko mat aminan iti Diyos ti amin. No bilang man taagawid tupay ni Trixie dito'y balay,
si dada anak met amang pasangbay ken kuana. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Harold. Ken ka pagayam, Harold. No talaga asaan yun akabaalan nga ornusan, baybayan yun. Panagkunak kat nasaysaya at matlaang no lipatamon ni Trixie. Pakawanamon kat baybay amon iti kayat na nga aramidan. Itad mon ti wayawayana. Igaad mo kit di ti agtrabaho. Pasaya atam ti biag mo. Ag-move on kan pagayam ko. Kat di mo paidaman ti bagim nga agayat manen iti may kadwa agundaway. Alakastan pagayam, Harold. Kat pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangal. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo nga Agnes. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Agnes. Tinak istoryaan ita ket may papan iti asawak asigod nga isu ti agtagtagibalay tasyak ket nga rod ti adda trabaho na. Ngam idi iso na tinaaddaan iti trabaho, ken napadas na tinagsweldo wenno nakaiggam iti kwarta, kella at matlatan ang imato ti purwana. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Oliver! Hoy, Oliver! Dalang. Ay unay kan, bigbigat nga matmaturog ka. Makaturog-turog ang nga rod. Di maturog ak. Ay sus, awan mo, Oliver. Talaga nga awan aasensuan ti biag yun no kasta ti aramid mo. Nagdakkelan ka baki, ngam day tasadot mo ti pangpangrunam. Ninanang mat. Talaga mat, awan kit di babain mo Imbes at tulungam di asawam. Saan? Taagbibiyag kamot adon kabayatan ti panagtrabaho na. Anya ti kayat mo asawon ngay. Isunto pay laang ti aglabakan aglinis dito'y balayo inton sumangpat. Kasta ka de. Saan mat ananang? Saan mat nanang? No talaga ka mo laang. Di si ka kumamot ti mga ramid kadagiti matrabaho dito unag ti balayo. Iti kasta maragsakan mo't ajay asawam. Kat husto na Di pigsaan ti sa uyo. Tama nga lumangag dagiti karuba. Nakababain. Apay, di mo kaya't amaamuan dati kinasadot mo. Husto nga rodon na anang. Alawanan. Aramida kong ti bagbagayo. Nasayat mo ta si mangpat kan bakit. Agina na kabailaan. Taos tunto-inton maluto tilutlutwag asidan tayo. Ne, mas daawak sa alakay. Namiris ko arumbang lang mo tatulungan ka. Iso ang nagluto ako na. Tapno saan nga isupay nga ramidam. Nagsaya atin no kasta. Kat, anya ngay nga rutiin luto maapang rabyan tayo lakay.
Sinigang akar ni ti baboy bakit? Ay na, nagimasan no kasta lakay. Wala. Adamot na bati itinted mo nga igatang ko iti darat yung semento. Iso nating gatang ko iti sidarin tayo. No kasta, nagatang mo nga rod amin ng dagiti materyales ang mausar para iti extension ti kusina tayo. Wala. Kumpleto ti mausar bakit? Nasaya at mat nga rod no kasta. Kaanong ngay arugyan nga aramidan? Rugya ko ninton bigat. Iti kasta, malpas sa dagos. Sige nga rod lakay. Apay, di ka mangayab iti kadwam? Saanin bakit? Inuta ko, tayo supay man ti maitangdan. Sana balik ta ka ba ulak mo? Kan may sa, basit lang mo dayday. Ay katsi ka nga rod ti makaamu alakay. Angam no ka sa pulam ti kadwam, mangayab ka lata, iti kasta saan ka amarigatan? Saanin? Di ka kadagdanag, ta ka ba ulak alipasan dayday asisya? Danag mun aya. At iti kwarta pagpalingkim lakay. Ano sampay laang ti mapan agpalingki ata ni talaga adyak masango. Wain, awan parikot iti dahi tabakay. Awan nga rod trabaho, di siyak ti mapanagpalingkay. Kang runaan ita amin, siyak ti agtagibalay, kan mga sikaso kadagitan nakta. Banag apagyamanak unay lakay. Makaginawa akmat no ko ha. At least, saan ko napampanunutan dagiti matrabaho dito'y balay, kalpasan ti trabaho. Awan na nyaman na bakit. Syakit di at rumbang agyaman ken ka, tas ika ti agbirbiro para iti pamilyata. Naimbaglakit din ko nam ata na pagasatan akmat anaawat iti trabaho. Tano saan ay kat amangan no agpadat ang awan trabaho na ita. At danto kat may padamag amay sa pamilya anatay iti bisin asin mumulagan. Ay, jak mo't itulok ano bilang bakit? No bilang taon trabaho, ay kat ikarigatak mo't at agsapol iti panggatak mo kasparigan. Nga ta? Ay katuan, awan man labilib mo kanyak ako na akon bakit? Saan mat nga iti awan ti bilib ko kan ka Oliver? Ti kanyak lang. Arami ti pakakitaan. Saan apuro sa ulaang? Dahil bag nga oras mo, Oliver, anak ko. Ha? Na kayo magkananang. Umunag kayo Yung kayo agkapi dyan kusina. Ipagpabalay yun tanay. Saan kayo amasikaso? Adupay taramidag. Day, si kamot nga agpaison taglinlinis, anak ko. Kapilitan Tawan mo't nga rog trabaho nanang. Anusa kon ate agtagibalay. Tapno ore kas kasano kat matulungak lata mo asawa. Di mo't isumot lang ti kunayo idi kanya. Ay kat nasaya at mat ano tinumpal mo timbilin ko kan ka, anak ko. Una lang, kasta ti kinatulnog kong anak. Agmay-may sakalaang nga rod ita dito'y balayaw. Uwain, simrek ni Agnes iti trabaho na. Napan mo't nag-eskwela dagiti ubeng. Isong agmay-may sakit at ito'y balay nanang. Apay no padasamot nga minti agsapol iti trabaho, manak ko. Tani, nakababain mo't kadagiti nakaikamangam. Anya laangan nga iti ibagada, numaamuanda nga aging gaita kat awan pay laang trabaho. Agsapsapulak mo't nanang. Isong nalaan ta talaga nga awan pa'y nasapulak. Di ka agsardeng aging ga makasapul ka, anak ko. Mano atawon mo't ati asawam tagsapsapul. Apay, di ka mabain. Sika ti lalaki. Iso arubeng nalaang arod, asika kumati ag trabaho para iti pamilyayo. Agiddantan nga agawid, friend. Uray umunakan, friend. Madamdama akpay nga agawid. Di mo ibaga nga ag-overtime ka manan, Agnes. Kasta nga rod, Ruby. Talaga nga ag-overtime mak, ta sayang mat. Iso nga uray umunakan nga agawid. Ay sus, sobramat daytan akin nagagat mo, friend. Masapol nga agagatak, friend. Tapno saan nga agbisin ti pamilya. Kan may sa, among mga asyak lang ang trabaho. At least kan ka tada trabaho yu adwakin nila kay mo. Pagtrabaho mat nga minilakay mo iti kasta, ada katulungam. Nabayag matan nga agsapsapol. Ngam awan mat masapulan na. Barang ano addan tumat lang mabirukan na. Tapno dua kaminton nga adda trabaho na.
Asino di kinasarita may ti cellphone bakit? Nabayag kayo mo ta nagsarsarita? Ni Roy aka anak lakay. Di ka kaisuna ka anak ni kabagis mo, Felix? Wen, Apay ka nung nawagan na ka bakit? damdamagan na ti cellphone number ni Oliver. Saan na kanu ngamin ang makunta? Di namit kanu mabiro kan ti Facebook account na. Iso nga imbilin na ti panangtad ko iti number na iti anak ta. Tapay ka na. Agkasapulan kanu ti kumpanya pagtrabahuan na iti security guard. Ket ni Oliver ti kunana nga irekomenda na. Ay, kat nagsaya atin nga, no kasta bakit? Gusto mo't tapno agtrabaho mo't di anak ta. Tanay, nakababay ni tasawa na. Mano atawon mo't ani Agnes nagtrabaho para kanakwada. Day takot nga rod lakay. Iso ang mapanak ijay balay da itamat laeng. Mapan ko itad kin ni Oliver ti number ni Roy. Iti kasta makapagkinuntag da. Bakit? Adda ka di ba kam, Oliver? Kaya't kung agtulag ta. Agtulag ta iti, anya lakay. Isirek na kanunin San Roy iti trabaho. Ha? Anya ngay at trabaho ti pangisirkan na kan ka. Security guard. Ay, kat mayat Bayot talaga bakit? Ngamin, saan lang abas na security guard? Ni, anya ti kayat mo asawan. Am muna ka no ti boss iti dayjay nga agency. Iso ang mabalin na nga irekomenda iti nangat nga to a posisyon. Ni, nagsaya atin ngay no kasta lakay. Launay, bakit? Kat anya ngay ti ko nam apagtulagan kan. No bilang tamaawat ak iti dayjay trabaho, agresign kan iti trabaho. Ha? Wala, tas si kantumot ten tagtagibalay. Sikat ti mga sikaso kadag iti anak ta, tas siyak tumot ten trabaho. Ay, katwan day talaga yam. Kay kayat kun atap no makainanaak nga, tani. Manu atawon mo't asyak tinagtrabaho. Wala, aginanakamot, tas siyak mat tagtrabaho bakit? Sapay la ko mga rod ta maawat kamutan iti ibagbagam anag-applyam, Oliver. Sigurado day ta bakit? Ngamin, adda ni kasinsin Roy jay. Iso ka nung ti makaammo amang isirek kanya. Yes! Yay! Addan trabaho bakit? Agpaiso? Uy! Ay na, nagsaya atin ngayon kasta na kay. Kamaudyanan na, at damot lang ang trabaho. Uwan bakit? Siya akong tagtrabaho. Iso si kamutin tagtagibalay ita. Katwan awan parikot iti da italakay. Kat, kaano ka ngay nga rot amang rugi? Mangrugi akto iti umunang aldaw ti sumaro na abulan bakit? Ayun mayat ti umuna nga aldaw ti bulan, apa nang rugim lakay. Say-saya ato ma, iti kasta, agbayag ka iti trabaho. Uwan bakit? Siyak pa iti ko nam. Kat no ingkari ni kasinsin Roy ti pan naka-ipromote ko adagos. Ingkari na nga iso ti makaamukan niya. Adayo adakdakil ti sweldo ijay ta private company. Wan, ngam uray no kasta, di ka unay mang namnama lakay. Basta aramidom latta kumana saya at ti trabaho. Iti kasta, mayat ti record mo. Umusta nga bakit? Anya ti madama gidi anak ta. Naawat ka dimot lang iti naplayan na trabaho? Wad lakay, naawat kanumot. Ay kat nasaya at karon ano kasta. Kamaudyanan na. At damot lang yung trabaho na. Wen, pinag-resign na nga rudan ni Agnes iti trabaho na. Ta iso kanumeten ti mga sikaso kadag iti anak da. Ni kanumeten Oliver ti trabaho. Rumbang laeng nga ni Agnes ti agtagibalay. Tay sukit nga ron ti babae, bakit? Wen husto mo't kit di tadan trabaho jay anak ta. Tani, siya ko ti mababain kada abalayan. Agpanatan bakit? Oras siya, kastaunay abain ko kanakwada. Iso anasaya at magtadan trabaho na. Agnes, bakit? Agnes! Apay ayalakay. Bigbigat aday tamanan ngiwat mo ti mangmangeg. Adda akla ang mat dito'y abay mo. Ngum kasla adda ijayruar ti kasarsaritan. Wala, tapno mangag mo tibagak. Dahil tamot lang kami ng cellphone mo, tas asikaswam. Na,
Isaganam ti pagbadok, agraman sapatos kin medyas ko. Iti kasta, day talangan mga isuot ti aramida kinton malbasak ng agdigos. Day taman ni, iso tinakadisto di tayan ti sofa. Idi pa'y larabi nga insaganak dagita. Ti kalugong ko ngay, Day di man o, at da iti rabaw ti TV. isaganam ata mga lumalipata. Wun. Anya pa'y ti pasaganam, Oliver. Awanin, basta siguradum lang nga nakasagana amin dagito usarat. Nakasagana nga rod aminin, dagulit ka mo. Sige nga ron tagdigos akong. Tani, aldawon. Maladawak manin mo kastoy lang. Na, una yan ti asawa. Ag kaiwara ti medyas kan sapatos na dito'y salas. Ay, una yan. Oliver! Oliver! Ang daag dito si Len. Ang suksukata. Abaya. Apay, adi mo lang mayornos matan ti sapatos kan medyas mo. Ag kaiwara mat dito'y salas. Ay kat iurnos mo matan atan eh. Nabambanuga ka na pa nagtrabaho. Anya? Ay wain. Itimplanak ban kinti ti kabay. Kun iaramitan na kiti sandwich. Tamirinda kinton madamdama kabayatan ti panagbuyak iti TV. Awan samat aramidam, di si kante agtimpla kan agaramid iti sandwich mo. Si kamot tun atan eh. Amumot ang nabambanog na tao. Pag serbyan nakmat ita tasyak mat ti adda trabaho na. Oliver? Alam na, ingkan iti pangibabaw na kan ka. Agawam, tanay, makakapiyak una yun. Agnes, iyawatan nakman pa iti tanaw. Diyan na lamis, ikami da ayos na. Mabit lang tani, jak mapanawan ti lutlutwag, ang mga numaksat. Ay una yan, mabitla ang makain inumak una yan. Wan, mabit lang, umayan. Agawa ama. Oh, adto yung tidanong adaw-dawatang. Urek lang na bang arang nga minum iti na lamisa danong. Tachinelas ko ay, sa dinutaan na. Day taman ni, adda di tasirok ti tugawan. Iyawat mo mga rod. Anya, ay unay kan Oliver. Nagasidag lang arudan kan ka. Ngampayawat mo pa ila kanyak mat. Apay, ada reklamom. Ha? Nalipatam sa mo na siya tagtrabaho. Nalipatam sa mo na siya tagsapsapol para iti dayto ang pamilya. Nalipatam mon, Agnes. Ay, mala. Tapno di mo mat ko na. Sige, siya kung ti mga na iti chinelas nga asidag kan ka. Tasakto iyawat matlakan ka. Kasta, agtungpal kamot lagayam. Nagadupay lang nga saom. Kahit kumusta kayong matan, anak ko? Kaasi ti Diyos, nasaya at kami matlat tananang. Da kayo ngay, kumusta kayo matan? Naimbag man ta nakapasyal kayo dito ibanay. Wan, talaga nga ang gagarak ti imay, anak ko. Nadamag ko nga main nga adagaya mong trabaho di asawam. Ay wala nang, pudno day ta nadamag yun. Ay kat nasaya at kunaklaki din no agnanayo ng asikalatan ti agtrabaho para iti pamilyayaw. Kasla na sa isaya at paikit di akas ta kumaan nanang. Ne, anya ti kayat mo asawan, anak ko. Masurunak kin ni Oliver. Manipod addan trabaho na, kasla limas tugmatan. Anya? Day tatipod no nanang, kunammitlan asinon. Agasa man ta naglaing nga agibaon, uray dagiti banag nga addala nga ruden iti asidag na, ipayawat na pailaang kanyak. Iso ano maminsan, talaga ang masursurunak iti asawak nanang. Ay kat ano sa mun ati asawam, anak ko. Ang mga nunabanugmat iti trabaho na iso akasta. Ti kanyak laang met, no nabanog, ibaga na saan akas jacket din ti trato na kanyak. Sa bagay mo't di ay kat kasaritam to adi asawam, anak ko. Damagam no apay akas tamot tanti og ugalyan da. Ay nasaanan nanang, bay amon. Sigurado asyak tumanan ti dakas no bilang laang. Nakatrabaho ka nakasweldo laang, kunammitlan asinon. Ngimatumitan ti purwana. Ay, masurunak. Sa rin tinanggap po, Agnes.
Naggapuak ijay balay tigayim ko. Anya tigin nagarami jay? At dala ang nagsaritaan mi may papan iti trabaho. Anya man na trabaho da ita? Apay, nauma ka na ayang agtagtagi balay. Imbis nga aglinis kakit di dito balay, saan ta day takitin mapan makichismis na aramidam? Na, kat no itaakla ang amapan ijay balay darupi. Ita, kasakit din di bagam? Katpul naman. Mamwakla nga da sa baling aramidan nyo. Talaga makabil ka. Oliver, Ato iti suldo. Sikanti mapanagpalinggen doon bigat. Makaammo ka namang budget iti data. Iyan anay mo. San man nga minatilag at gatangab. Nagiti importante lang tapno makatipid tayo. wan, di ka agdanag, taamok mat ti mangi budget. Kahit nakaluto kan. Wan, itay pa'y Ingka nga ro ni sagana ti pangrabyan tayo tamangan tayo. Tanay, kastao na yun abisin ko. Makapasurong da kita na tao! Apa yan, Oliver? Asino manan ti pagpupudutang? Nagitawaran ba'y na pasipsip yung opisina? Ay nam, masuro na ka talaga. Apay ngamin ayan, anya tinapasamak. Awanin na naikata ko ni ti trabaho. Anya, ni, taapay mat ngay. At dangarod nang ipulong kanya, kapiti ka na yun na panakaladaw ko. Katidakas na, natanunan nakpay ti hidmi ang nakaturong ijay say. Anya? Salbag kit de. Inapalan laklakit de. Iso ang pinaimbestigado ti lisensyak. Gaputawan maipakitak, inikat na kon. Kunak man numadamatipan na kaiproseso ti lisensyang ka-security officer. Diya ko niya asikaso Tayong karimot nga rod ni Kasinsin Roy nga iso ti makamukan niya. Nagtalagak, takuna namot nga adam amuna abaker. Awan mo't na ramitan na, edi inikatdak tinangat nga itong official ti agency. Daytan ti bagbagak idikan ka. Saan aga po taad da baker wenno kapit mo ket maaramid mon ti kaykayat mo. Nasaysaya at matlaang no agdalan ka iti umno wenno legal a proseso. Ti amok agad ti mismo amanis mit ti kumpanya ti kakong kontak ni Kasinsin Roy. Samot gayam, awanan na, awan man ang trabaho, bakit? Naimbaglaangan taapag husto a hiring manen ti sigod a nagtrabahwak iso a ginundawayak manen tinagaplay. Ket kaasi ti Dios naawatakmet. Aging gaita siyak ti agtrab-trabaho ket nilakay kumanen ti agtagtagibalay. Aging galaangan ditoy Miss F. Ket sapay lakuma ta nakaibati iti adal ken liwliwa kadag iti padak adumdumngeg tuy innak inbinglay apakasaritaan ti biag mi ngagasawa. Tuy pagayam mo, Agnes. Ken ka pagayam, Agnes. No para kanyak, rumbang nalaang kumamot ket nga agtinulong dagiti agasawa kadag iti trabaho iti uneg ti balay. Saan laang a babae ti akin obligasyon iti aglinis, aglaba, agluto, kanda dumapay. Rabbang nalaang nga agtinulong ti agasawa iti amin a trabaho. Anya ngay ket naikatmet adagos ti asawam iti trabaho na. Anusam manen asika ti agsapol para iti pamilyayo. Ngem ibagam ken kuana tamang sapol manen iti sabali a pagtrabahuan na. Iti kasta ket agtinulong kayo para iti binukalyo a pamilya. May mayat metlaeng ano agtrabaho kayo adwa tapno nalaglagan ti panagbiagyo. Alakastan pagayam, Agnes, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.